goodness, my goodness, my goodness, my goodness. Kama kawaida yetu kunganero Throwback Thursday. Somoro bide mutingu zaidi gaiga kama kawaida number 1. Esaiga ne yomosa. Onye turi gutegereza ga yomosa ibro bunebiga. Akia yoru arete. Timaiti. Onye turariga muragendo korerwo borinkori. Urigererigwe ngamo cyando cyubwati. Kabisa. Asenga jesho nambeye megere kuba tukachingera cintingu zaidi gaiga. Niga kuruka DJ King on 1 and 2s. Yes. Ngwana timaiti nkyarire tukuriana by the way. Uyo motomato ite. Timaiti ngoyo. Lakini karangoli kamurambu yangu ibunga bone giticha gari naso kabisa. Bono na korire gas. Gogo ikanyombo bwata mache. Ama kendo. Lakini rende question mark nera u. Baga kampanye timaje by the way. I king. Mugaka ngare ngabone to isiwe seri tuko. Mogaka no gaiga muna Mr. Right gaiga ndoche KISII FM digital kolega sendo entingu zaidi ule mukirie kamera gaigoro ngabe ngare ngabona to kuna match aseli tu kama kuna baridi lakini karole normal the week amaje bwana mache tali maya uyo ni nani uyo ni Yesu ya sibe kabereri tukomambi ko wasoka ko nyombesa busia ko kwarureke bagona inde kuna match na liyo noene chitoro chigo cha bongo okoraro tabwati ebirukonyo hapana yago siria basai ege ntege tangani koro musubati enake mugaga ngo isibyari mbanje tiaro maje nande twate betega kero gutaro mugeni ogo kaki moirere yangeri enke moirere ke vesti esogisi neboranga chigobo iga mbanje tikogora bariko inyora na were bata emu Akoro DJ King on 1 and 2s anyway gaiga ona ngo issue ni gani kwani utaki socks bro ya gakora ona nakora socks nonge kubeka kuja tuna nyama ujipendi ati naro chomonto ko bori gunga mweseka ko bori nikulete nini mama oteba chips kuku kwa mwaya bwate sabuni ngane sim card sabuni ngane wale oteba kwa sabuni unajua bei ya chocolate 265 hiyo ni nyama ngapi ine that ine kile ngoma imagine bei ya chocolate ni nyama eti babe nikulete nini chocolate nini wewe kama chocolate ama hiyo ni quarter vitunguu hiyo ni quarter kwanza siku hizo mate nyama nile ile kupimwa kalika 150 chinyanye chembaura iko chachire kitunguu kinde mabwate abanje eto abo lili golina ki ligo lili chocolate ningi ligo ko rata ko chocolate focus on the issue ligo lili chocolate ningi abantu bakubora chocolate imbarabi aba iseke mono bei ya chocolate leo maji 265 sasa wewe mzee pia unataka chocolate hakuna uzee DJ King kwa hilo hotel baba ngiokoli njera asabiro bukimana matumbo kama gonga kama go babe milkshake cocktail surely omade cocktail tuseme cheapest cocktail cheapest hiyo ni 500 ayeka kwangangandire na tucho tintagete ibo kimaga ngiutagete na rure nyomba rende kutokoli ibo kimakera rituko nanche nche daye na cocktail kwa nyumba of course hii ni shop I do hii ni shop King I do King ni studio ndio kule nika kwangu niko homeless anyway